Kadu menjuru Alexis Sanchez ban penyesok bat kene ka klub. Alexis Sanchez ulalong mentak mu free ajan hadin baka kontrak jung kalapoi syaka bakut bat ka klub Sevilla. Bat kat gumki report no Fabrizio Romano une utran striker bana Chile ulapoi syaka jing menjur ban nyesok no bat ka FC Montreal ha ka free transfer hadin Paul Mino na ka klub Spanish ka Sevilla. Shisula ong bawa Alexis Sanchez unwan sya MLS ban nyelakai na kabenta ka FC Montreal hapo ka kontrak ka ba Arsenal. Kani ka jing penyeso jong Alexis Sanchez kalong kawai na ki jing yeso ka ba he na kabenta ka klub FC Montreal. Bat kumju hiya kalik ka Major League Soccer. Namaro Alexis Sanchez udah way na ki rang lekai ubala pau ha katai. Ka FC Montreal lang ba ka jingwan penyeso jong Alexis Sanchez ka kerman bahkan nang pen klan cucu ia kekenhun ha kane ka samoy. Kablay